CNDD-FDD yashizweho nande Simana yizanye uyu mugambwe zo mugambwe abantu benshi bazohazanira ko ntibarawuhazanira ko mwibuke mu 2015 barawuhazaniye ko kandi watumye ivyumviro vya benshi mwibuke turi mu gikorane c'Ingozi abantu bose ari mu kajembe gete dukomera amashimana cyane kubona umunyamabanga mukuru w'umugambwe turi kumwe ngaha kandi akomeye atahagoyagoya hariho ibintu biba kugira Imana ipima abantu murazisakuza havugiwe murazibuka. Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza nabwo mutega amatwi ndetse mukadukurikira muherereye mu bice bitandukanye yaba abadutega amatwi muherereye mu gihugu cy'u Burundi yaba abadutega amatwi muherereye ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi hose ku isi haherereye ababasha kumva ururimi dutambutsamo amakuru n'ururimi rw'ikinyarwanda tubateye yambo kandi tubahaye ikaze muri CNDD-FDD ubu rurakinga babiri nyamuneka gusa bamwe mu basanzwe bamenyereye iby'iki gihugu cy'u Burundi ndetse na politiko manipulation bamaze kugenda babona umugabo bita Perezida Evariste Ndayishimiye mu mbwirwaruhame yatanze ubwo yatangizaga amasengesho y'iminsi 3 yo gusengera ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi ndetse biragaragara yuko nawe afite icyo yaba arimo aragenda yikeka kuko muraje mubibone mu ka video uburyo avuga umugabo bita Reverien Ndikuriyo abenshi bakavuga bati arimo aramucinyaho inkoro ngo atamwiyomoraho. Ibyo byose nibyo muri buze kugenda mureba muri aka video namwe muratubwira. Turaza gukubitira rero mu makuru menshi agiye atandukanye n'ubundi ari kuvuga kuri ubutaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turebe ngo hazindutse hate by'umwihariko mirwano ikomeye cyane ingabo z'u Burundi zirimo zirahura n'akaga gakomeye cyane zikomeje guhangana n'inyeshyamba za M23 mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwiyongera kw'ingabo z'u Burundi nanone byakomeje kugenda biteza inkeke. Turaza kugerayo tubagerereyo nyamuneka tubabwire uburyo bihagaze sibyo kandi mudukundire nanone tuze kugenda tureba amakuru muri iri shyaka CNDD-FDD n'ubundi niho tuba tugomba kugenda twibanda. Amakuru yandi kandi tugomba kugenda tubagezaho nuko tayari ku munsi w'ejo ku cyumweru aribwo hateganyijwe ikoraniro kaminuza cyangwa se icyo bita kongre mu rurimi rw'icyongereza. Iyi kongre ya CNDD-FDD rero igomba guterana ku munsi w'ejo ku itariki 25 igomba gusiga hamenyekanye ninde ugomba kuyobora uyu mugambwe muri manda y'igihe kiri imbere kandi nanone muri iyi nama cyangwa se muri iyi kongre niho hazamenyekanira ugomba kuba perezida wa Repubulika cyangwa se kuba azatangwa kandida mu matora ateganyijwe umwaka utaha ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko nanone intambara ni yose mu badede aho bivuga yuko nyamuneka mu matamatama CNDD-FDD nubwo bwose abaturage bamwe barimo barahatirwa kuyikurikira abaturage b'abarundi bamaze kugenda barambirwa baravuga bati ese ko mutubwira ngo turakora ibi ngibi muradukorera ibi ngibi ishyaka riri ku butegetsi niryo ryijejwe cyangwa niryo rifite uburenganzira bwo guteza imbere abanyagihugu ariko CNDD-FDD nta karyo twigeze tuyibonamo. Hari abavuga bati Reverien Ndikuriyo mu gihe yasimbura Perezida Evariste Ndayishimiye hari byinshi ashobora kuba yagenda akora ariko nanone abandi bakavuga bati uwo bita Bandakugarika nawe bakavuga bati uyu nguyu nawe ashobora kuba yagira ibyo yakora ariko nanone benshi bakavuga bati aba bagabo bose baraziranye barabanye nta numwe wagira icyo amarira abarundi dukeneye impinduka. Ese koko abadutega amatwi murimo murabona hari impinduka zikenewe kugira ngo ishyaka rya CNDD-FDD riveho hajyeho abandi babasha kuyobora cyangwa se ni kwa kuba n'ubundi gihe kitaragira CNDD-FDD nayo izagera ibintu ikabishyira ku murongo. Ibyo byose muze kujya mu mwanya wahariwe ibitekerezo mutugezeho mu by'ukuri ibitekerezo byanyu tuganire mu makuru ndetse tujye tugerageza nubwo ari amakuru ariko tunaganire turebe ngo bihagaze bite ku kazaza ak'iki gihugu cy'abarundi kuko mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi kirimo akavuyo. Ngira ngo mwarabibonye ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye n'abandi bakadire bakuru cyane bo muri ishyaka rya CNDD-FDD bageraga hariya Igitega aho aya masengesho atangishijwe. Mu by'ukuri ni abagabo basa neza mu modoka muri cortege ndetse n'abagiride cyangwa se n'abarinzi ukareba ukavuga ati aba bagabo koko ni abantu bakomeye ariko nanone bakomeye abaturage barya umucanga bakomeye ibibazo by'abarundi bikomeje kuba ibibazo muri aka karere
ngira ngo murabizi neza yuko nta gihe imyaka igiye kumara igihugu cy'u Burundi gihuye n'ibibazo bijyanye n'amikoro cyangwa se n'amafaranga, amadevize yabaye ikibazo cy'ibitoro ni ikibazo, ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye birimo imibereho mibi y'abaturage, ibijyanye n'imibereho mibi y'abaturage mu by'ukuri ubwo harimo kuba education iri hasi ndetse inyubako z'abaturage, ibikorwa remezo, ibyo byose ari ibibazo bikomeje kugenda bigwirira abarundi, hakubitiraho ifungwa ry'imipaka ndetse n'ibibazo by'impunzi zigenda zituruka ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ibibazo by'abadede bikaba ibibazo. Rero ahangaha bikagaragara yuko mu by'ukuri nubwo bwose benshi bavuga bati Reverien Ndikuriyo niwe wakabaye asimbura, mu by'ukuri hari izindi ncabwenge muri iki gihugu cy'u Burundi ziri mu yandi mashyaka ya politike zifite ubwenge n'ubunararibonye batari no muri CNDD FDD, mu gihe bahabwa umwanya mu by'ukuri bashobora kuba baza bakagira ibyo bagaragaza by'umwihariko kugira ngo basavinge abanyagihugu. Benshi bakavuga bati nta kabi katari CNDD FDD, nta kabi katari abayobozi bose ba CNDD FDD guhera ku murwana cyangwa guhera ku muyobozi wo ku rwego rwa komine kurinda ugera ku rwego rw'igihugu. Ati CNDD FDD ni ishyaka ubwaryo rishingiye ku moko, CNDD FDD ni ishyaka rivangura abanyagihugu, ni ishyaka kandi abaririmo b'abakadire bakuru bavuga bati ni incabwenge z'abahutu. Nk'uko bo babivuga niko babivuga, burya igihugu cy'u Burundi ikintu kijyanye n'amoko ibyo ni urucabana, nta nubwo birigera bihinduka, yewe bizanagora, kuko niba CNDD FDD yubakiye ku kintu nk'iki ngiki, iri shyaka ntabwo ari ishyaka rya politike rikwiye kuba ryayobora abantu. Benshi bakavuga bati iri shyaka rya CNDD FDD kugira ngo byibura ribe ritakiriho bizagorana, kandi iyo ukurikije uburyo aba bagabo bafashe ubutegetsi mu by'ukuri bizagorana kugira ngo iyi CNDD FDD ire kuri igihugu cy'u Burundi, kuko iyi gihugu cy'u Burundi cyaba kitari kuyoborwa n'abadede, mu by'ukuri cyaba kigiye ku murongo. Bati abaturage benshi bibona mu ishusho y'amoko bagakurikira CNDD FDD, bakavuga bati twebwe tugomba gukurikira bene wacu bafite ubutegetsi. Buriya abaduteze amatwi baherereye mu gihugu cy'u Burundi, mu by'ukuri wenda nkatwe tuba tunabagezaho amakuru iyo turebye nk'imbuga nkoranyambaga ndetse n'imbuga za WhatsApp tuba ziherereyemo abaturage b'abarundi, by'umwihariko mu by'ukuri tubona yuko niba hari ikintu kibi iri shyaka rya politike ry'abadede ryatamitse abarundi, ni ikibazo cyo kwibona mu ishusho y'amoko, kikaba ari ikibazo gikomeye cyane n'izi saa kiri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, kuko ndanahamya neza 100% yuko abakurikira iby'iri shyaka rya CNDD FDD, mu by'ukuri abakurikira iby'iri shyaka rya CNDD FDD n'ubundi abenshi bibona muri iyo shusho yo kwibona mu buryo bw'amoko, ndetse no kumva yuko mu by'ukuri ngari incabwenge ngo bahawe ubutegetsi. Ibyo byose rero ikaba ari akaga gakomeye cyane. Gusa ikiriho cyo nuko mu badede hagati yabo ubwabo nabo intambara ntago yoroshye. Biravugwa yuko rero uwo bita Reverien Ndikuriyo rwose nta kabuza Perezida Evariste Ndayishimiye yakitotomba yabyemera yabyanga, uyu mugabo Reverien Ndikuriyo aziyamamariza kuba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Ariko yaba perezida ataba perezida, biravugwa yuko mu gihe abadede baba bakiyoboye baba bagifite ingoma muri iki gihugu cy'u Burundi, nta gihe na kimwe Burundi buzigera butera imbere, nta n'igihe na kimwe Burundi buzigera mu by'ukuri ku ruhando mpuzamahanga wavuga ngo bakavuga ati uyu muntu n'uw'i Burundi cyangwa se mu by'ukuri Uburundi bimeze gutya. Impamvu ni iye nuko mu myaka yose abadede basavinze iki gihugu cy'u Burundi n'ubundi uko bagisanze niko bagiye kugisiga, ahubwo uwo bita Perezida Evariste Ndayishimiye agashya yakoze nuko igisirikare cy'u Burundi FDNB yamaze kugenda akica, yaragisoje neza. Ngira ngo mwarabibonye uwo bita nyakwigendera umuhisi Petero Nkurunziza, nubwo bwose nawe yari ari muri CNDD FDD, ariko yageragezaga gukora amavugurura mu gisirikare cy'u Burundi. Ntago ari nk'izi saha aba bapasteri bayoboye CNDD FDD benshi baravuga bati abangaba bayobye Imana bakaba baragiye kuyobora inama z'Imana nk'uko birwa babivuga. Ntago abangaba ari abanyepolitike bakwiye kuba bafata inkota icyayi yo kuyobora igihugu no kuba bateza imbere abaturage, ahubwo abangaba ni abapasteri, ni abadede, ni abapasteri. Ibi rero biranga bikagira ingaruka n'ubundi kuri wa muturage rubanda rugufi ukeneye impinduka, ukeneye kumenya ngo nyeneye kuva ahangaha nkajya ahangaha, nyeneye ibikorwa remezo, nyeneye gahunda nyinshi zitandukanye. Ibyo byose rero bikagaragaza yuko nyamuneka ibintu bitoroshye habe na gatoya muri aba badede, yaba Reverien Ndikuriyo, yaba uyu mugabo Gaspard Baratuza, hakaba General Evariste Ndayishimiye, hakaza abagabo barimo nka Ndakugarika, njya nkunda no kwibagirwa izina rye, bamwita Gervais Ndirakobuca. Nyamuneka Gervais Ndirakobuca, abo bose bakavuga bati bose uko bashoreranye ni bamwe
nta n'umwe uvuyemo, yaba Ndakugarika, yaba Reveriyani Ndikuriyo, yaba Evariste Ndayishimiye, yaba usibye umugabo bita Prime Niyongabo nawe nuko ari umusirikare. Ni umusirikare burya Prime, uzanarebe abantu baba bazi imbwirwaruhame za Prime ni bangahe, cyangwa ijwi rya Prime rizwi n'abantu bangahe. Ni umugabo utanavuga, umugabo utuje, umugabo rwose muri byose mu by'ukuri ukomeza kugenda mu by'ukuri agenda atangaza benshi imibereho ndetse n'imikorere ye. Ngira ngo nshuti bavandimwe, turaza kugenda tugaruka mu yandi makuru tubabwire yuko abarundi bari mu gihirahiro bafite ubwoba bukomeye cyane, baribaza bati ese ko muri CNDD FDD nabo ubwabo bakomeje kuryana, tuzamenya mu matora y'umwaka wa 2027 tuzashyigikira nde, tuzaseruka tugiye gushyigikira nde? Benshi baravuga bati Reveriyani Ndikuriyo yaba ari we ubimerita, kubera yuko mu mbonera kure uyu mugabo mu by'ukuri afite izina kandi mu by'ukuri amaze kugenda yigaragaza mu buryo budasanzwe. Ariko nanone abandi bakavuga bati umugabo bita Ndakugarika cyangwa se umugabo bita General Baratuza mu gihe yaba avuye mu gisirikare, aba nibo bagabo bagaragara kuba batoza cyangwa se bashyira ku murongo iki gihugu cy'u Burundi. Burundi rero bikavuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ubuzima bwabo bushobora kuba abumugeranye habi, ndetse muri CNDD FDD mu gihe hatari buze kugira utorwa kugira ngo ahe umurongo iki gihugu cy'u Burundi. Isaha n'isaha mwakumva ngo mu Burundi kudeta irabaye, cyane cyane yuko amakuru avuga yuko mu gitondo cya kare ibitero byaje kugenda bisa naho byongera ku ngabo z'u Burundi, ndetse ma 23 mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ifatanyije na Twirwaneho rwose yaje kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo z'u Burundi. Burundi busa naho bwaje kugenda buhashigishirwa cyangwa se bwongera guhura n'akaga gakomeye cyane, bigakubitiraho ikibazo cya mikoro igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda gihura nacyo. Ibyo byose ni akaga gakomeje kugenda kagwirira iki gisirikare cy'u Burundi. Ariko nanone turagaruka muri Gitega naho turebe ngo harimo haravugwayo ayahi makuru. Tuza gukubitira muri presidence y'iki gihugu cy'u Burundi, tuza kugenda tujya mu butasi bw'iki gihugu cy'u Burundi. Bigaragara yuko ngo bwamaze kugenda babona yuko ma 23 yaba irimo irategura ibitero byayo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse igafatanya na Red Tabara baciye mu Cibitoke. Naho turaza kugenda tureba ibyo ari byo, ariko nanone turebe imyitozo ikomeye cyane ikomeje gukorwa n'imbonera kure, aho abaturage rwose bamaze kugenda batangariza bimwe mu bitangazamakuru birimo Source Burundi ndetse na Actualité yikorera i Burundi, yuko mu by'ukuri baba batewe impungenge n'ibi bikorwa biri kugenda bikorwa n'imbonera kure. Bafite ubwoba bukomeye cyane yuko izi mbonera kure zaba zigiye kongera kwirara mu mihana y'abaturage nk'uko mu myaka yashize zakomeje kugenda azikora. Turi buza kugenda dukubitira hirya no hino rero, nyamuneka ariko tukira aho ngaho muze kudukorera subscribe, mudukandire like, mudukandire share. Mu by'ukuri ibi biganiro byacu murabizi neza yuko 100% ni mwebwe dukora byinshi, dushaka amakuru menshi kugira ngo mwebwe mudutega amatwi. Mu by'ukuri mwe proud ibiganiro tugenda tubagezaho, ariko namwe icyo tubasaba no kugira ngo mutwereke yuko turi kumwe. Perezida Evariste Ndayishimiye ubuzima bwe bwa buri mukaga, nyuma yuko benshi bavuga bati uyu mukuru w'igihugu nawe ibyo yakoreye umugabo bita Aregiye mu Bunyoni nawe bishobora kuba byamubaho. Si Bunyoni wenyine, ariko nanone urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza narwo rwatumye benshi bagenda bagaruka mu majwi akomeye cyane, bavuga bati uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe ni Imana imufashe, kuko isaha n'isaha nawe mwakumva atabarutse. Harashinzwa amarozi ashobora kuba yaragiye ahabwa mu mafunguro yiwe, aho bivuga yuko umugabo bita Reveriyani Ndikuriyo yaba ari gushyirwa mu majwi, kubera yuko mu minsi yashize mu by'ukuri aba bagabo bakimbiranaga mu buryo budasanzwe. Ni amakimbirane yadutse kubwo kuba izi saha aba bagabo uko ari babiri batari kumvikana uburyo bagomba kugabana ingoma, aho ubwo CNDD FDD yageraga ku butegetsi aba bagabo bari bamaze kugenda bumvikana uburyo bazagenda basimburana mu miyoborere. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye abamuri hafi bavuga yuko iyo zo mpinduka zitajya zimukoraho habe na gatoya, ndetse we kubwe yakemera kana hasiga ubuzima, aho kugira ngo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri arekurwe cyangwa se arekure ingoma. Noneho bigakubitiraho uyu mugabo bita Reveriyani Ndikuriyo nawe bimeze nkaho yasaze kuba perezida, cyangwa se kuba perezida mu by'ukuri abifata nkaho ari priorite iri ngombwa cyane. Biravugwa yuko rero aba bagabo baba bari kurebana ayingwe, ndetse uyu mugabo asanzwe ari inshuti y'akadasohoka Perezida Evariste Ndayishimiye, ngakaba yaba yaragize uruhare rukomeye cyane mu gutuma uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ubuzima bwagenda busa naho bumucika. Rero amakuru menshi akomeje kugenda avugwa tubabwire kandi tubabwize ukuri nuko isaha n'isaha mwakumva yuko umukuru w'igihugu yamaze kugenda ajyanwa mu bitaro kubera ibibazo by'uburwayi bikekwa yuko yaba yaragize
nyuma y'amafunguro yafashwe ubwo hategurwaga inama ikomeye cyane. Ubwo aho turi buze kugenda tureba ibyo ari byo, ariko ngira ngo mu ngingo z'ingenzi twari twababwiye yuko umugabo bita Ndakugarika ari wamaze kugenda ahabwa icyizere mu mboni z'abarundi bose, mu mbona kazoza z'abarundi bose. Baravuga bati uyu mugabo niwe wenyine ushoboka, niwe ushobora kuba yakorganiza iki gihugu mu by'ukuri akaba yagishyira ku murongo. Ni umugabo benshi bavuga yuko akora mu buryo budasanzwe, ibintu bye abikora yitonze, ndetse Gervais Ndirakobuca benshi bavuga yuko icyo bamushinza ari ukuba ari ntiteranya. Uyu mugabo ni ntiteranya, ntago ashaka kuba yavuga nabi ubutegetsi, nta nubwo we na Evariste Ndayishimiye agaragaza yuko harimo ikibazo, ariko mu by'ukuri ngo akaba incabwenge, akaba n'umuhanga cyane. Mu gihe ibyo byose byaba bimuvuyemo akagaragariza abaturage b'abarundi yuko ashoboye kandi yemamaje kuba perezida, bose bamugiye inyuma kuko niwe mugabo benshi babona yuko yashyira ibintu ku murongo kuko ni incabwenge. Icyambere afite experience mu igisirikare cy'u Burundi yakibayemo imyaka n'imyaniko, ndetse yanabaye minisitiri w'intebe w'iki gihugu cy'u Burundi. N'izi ndumva ngira ngo ari hafi aho ngaho mu myanya ya hafi mu buyobozi bukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bakavuga yuko ari umugabo utajya ubasha gushyigikira amafuti. Gervais Ndirakobuca rero akagaragaza nawe yuko mu by'ukuri atereka perezida Neva yuko nawe akeneye kuba yaba perezida. Biratangaje kubona abaturage b'igihugu cyawe baguha icyizere yuko wayobora cyangwa se baguha icyizere cyo kuba perezida, ariko wowe ukamera nkaho ubyiyima. Ako rero kakaba ari akaga gakomeje kugenda kagwirira abarundi, bakavuga bati nubwo bwose aba bagabo batari kugaragaza amarangamutima yabo mu bikorwa bakora, ingaruka zishobora kutaba kuri bo, ariko abanyagihugu b'i Burundi bagakomeza kubaho bababaye, bagakomeza kubaho bahura n'ibibazo by'imiyoborere, ibibazo by'ibitoro byamaze kuba ibibazo by'imibereho byamaze, ubuzima bwarazimbye. Ibi rero bikaba ari byo bikomeza kugenda bigaragaza yuko mu gihe uyu mugabo Gervais Ndirakobuca afatanyije na bamwe mu ncabwenge muri CNDD-FDD mu by'ukuri aribo bashyira umurongo cyangwa se bashyira iki gihugu ku murongo. Ariko ikindi kibazo kandi kiri ahangaha gikomeye, baribaza bati uyu mwiryane uri muri CNDD-FDD idakoresha abantu kubera yuko ari incabwenge, ahubwo ireba amoko cyangwa se ikareba ubwoko, ibi bintu bizakunda? Niba igihugu cyose ari icy'abarundi, abarundi bose bafite autorite ku gihugu cyabo, ariko wareba ugasanga hari bamwe basa naho bafite imirimo iri hejuru cyangwa se bafite ijambo riruta iry'abandi. Iki ngiki nicyo kigaragaza yuko iri shyaka ririmo rirashinzwa yuko isaha n'isaha n'ubundi ryacikamo kabiri, nyuma yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru waryo n'umukuru w'igihugu perezida Evariste Ndayishimiye bagaragaza yuko batavuga rumwe. Mu by'ukuri mushobora kumva ngo Reverien Ndikuriyo n'abamushyigikiye bashinze ishyaka ryabo cyangwa se baniyomoye kuri CNDD-FDD, abadede bagatakaza gutya ijambo. Ariko nanone abaturage b'abarundi bakavuga bati aho kugira ngo ishyaka ryacu risenyuke, ahubwo umwe mu bakandida cyangwa se mu bashaka kuyobora iki gihugu yaharira undi, akaba ari gufata umurongo wo kuyobora igihugu kugira ngo babashe kuba bagenda bagihereza umurongo. N'izi saha rero ibibazo by'imiyoborere mu gihugu cy'u Burundi ni ibibazo bisa naho bigiteje ikibazo ndetse n'inkeke, ndetse bigakubitiraho ikibazo cyamaze kwaduka muri iki gisirikare cy'u Burundi. Ni igisirikare cy'u Burundi rero bivuga yuko ibibazo gikomeje kugenda gihura nabyo ni ibibazo bikomeye cyane, kiri habi. Ni igisirikare kiri aho umwanzi ashaka. Nyuma y'ibitero bikomeye cyane bakomeje kugenda bagabwaho na M23, ugutsindwa kwa hato na hato kw'iki gisirikare cy'u Burundi muri operasiyo zitandukanye biratuma abaturage mu by'ukuri batakariza icyizere iki gisirikare, ndetse n'ubutegetsi n'ubuyobozi buri ku butegetsi, ariko ubuyobozi bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu mugabo ibimwe mu byo arashinjwa kukuba igisirikare cy'u Burundi yaramaze kucyonona, yaramaze kukimaramo isa, cyangwa se yaramaze kugenda akica mu buryo budasanzwe, afata abayobozi akabakoresha uko abyumva n'uko ashaka, atabasha kuorganiza ingabo ngo amenye ngo ese turarwana izihe ntambara, izo tutarwana ni izihe. Ibyo rero mu by'ukuri bikaba ari byo bikomeje kugenda bigaragaza yuko ubu butegetsi bwa Gitega mu gihe butari buze kugenda buhindura imikorere, abaturage bose bashobora kuza kugumuka, kandi ingaruka zikomeye cyane zishobora gukwirakwira mu gihugu cyose. Nubwo bwose n'ubundi iki gihugu cy'u Burundi kimaze igihe gifesinga n'ibibazo bitandukanye, yaba ubuzima bw'imibereho, yaba ibibazo by'izamuka ry'ibitoro, yaba ifungwa ry'imipaka, yaba ibibazo by'impunzi. Ibyo byose bikaba kaga gakomeye cyane gakomeje kugenda kagwirira abarundi, ndetse bakavuga bati ese tuzatabarwa nande? Iri shyaka twizeye tukarishyira ku butegetsi ko tubona yuko ari ryo riri kugenda ridutaba mu nama,
ako ni akaga gakomeye cyane gakomeje kugwirira iki gihugu cy'abavandimwe cy'abashinganahe. Mu by'ukuri i Burundi rero icyo twabwira abadutega amatwi ngira ngo ni kimwe mu bihugu bikeneye amasengesho ya buri muntu uwo ari we wese ukunda politike y'akarere, ndetse mugasaba Imana umugisha yuko yabahereza umutegetsi urwana intambara z'abarundi utabasha kujya kwivanga mu ntambara z'abandi, kuko izi saha nibyo bigaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi aribyo byaba bigiye kugenda bimumanura mu nzego nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi cyo cyamaze kugenda gitakaza hegemoni yacyo cyari gisanzwe gifite. Nanone kandi inshuti bavandimwe, murabizi neza yuko twebwe ibyacu no gutohoza tukabagezaho amakuru, tukabagezaho byinshi biba bikomeza kugenda bitugeraho, ariko nyamuneka mudukorere subscribe, mudukandire like, mudukandire share. Mu by'ukuri ibi biganiro byacu nibizahagarare, tujye dukomeza tugenda tubashakishiriza amakuru y'ingirakamaro, amakuru muba mugomba kugenda muprofitiramo cyangwa se mwungukiramo byinshi by'umwihariko iba bikomeje kugenda bigerwaho mu gihugu cy'abashinganahe.